Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o ana tamua I nei aso. O le tupe whaasosoa e tasi tesi mo le tasi ono biliona tala a Samoa mo lana tausanga wha tupe lo olua whalu olua lima. O le tasi leo moli mau tutu o le sitia o le tamau ainga o Samoa le teminei pe un sao nol minstau tupe. Le fionga lau tim ia a fōwele se vā ai. Pe ona ia wha ailo le iwa se 10% o le nā tupe wha asoasoa. O lo wha atupe lava I tupe maua I totono le tātou tunu. E ese mai le se 10% o lo wha atupe mai fafo. Matanga ia ile malo I le wha maliaine o lana anawa tau. Le ana pe pese mai ai le taimi o lumana I le whainga pālota lua olua tasi. I se manuia o tangata lau tele e ana le tunu. Ai mai se lava I le atina ina o whanaua o ngā Samoa o le lumanai. E le ngatala wa iei tupe u whaanganga mo le una ia o whaia o ngā I o lato whailonga. Ia well qualified a tato whaia o. O lo tu mau fo I le se 10 miliona. Le whaanganga le tato malo e ave fsoswani ia tato wa onga. E la vea ia onga ia private school. La vea ima onga e kalisia. Soswani le tato malo le ave e. Ia mentua vai pesta. O le fo I tele soswani I tato poloketi. Vo ia tu malo ia tato poloketi. Ia onga nei. O le ala te lea la le tabilingi. Te lea le soswani le ave I tato wa onga. I le au te lenga ia pesta. Ua silia I le biliona tato tupe fufuaina e whaalu. Tasi tesi mal tasi ono biliona. Iu fufu e whaalu. O le ivas 10% o tupe nei. Le tasi tesi mal tasi ono biliona. Le mau ai tato nei fufu ai. O tupe ia generate mau ai tato nei. O le 10%. Ia o tupe ia le mau me tato paanga mai fafu. So soni. Through budget support. Ia o ila fo ia vai I le anga I luma. E si tia tulanga lea. E si tia tulanga lea. Ona o lo mai tawina pe le walu pe lunga o tatou tamau ainga. Olo to telefo I le minister tupe le fionga lau timu ia I fōlinga wa ai o le tamau ainga o Samoa o iei nei, peitai. E iei fōi male wha afefefefe pe a pio ese ma la fua ua wha ata atia o lo ave iei le wha mua. Tulanga taua I la ua ai wha minister tupe. Ia sa ole direction e ta I le malo le building o tamau ainga. Ia priorities. Awai le sia nga I grow le tamau ai. Ai sel me tai. E sel me fa nga I le growth. Ia. Sel me abit fa mo. O fi ana il mele o mai le tai. Man me la hotel. Ele o isia nga vo ile e fauni me tel. A ole nga ia piono tatou tangata. Ia manuia o tatou tangata. Ole mena le wa le ona o fifia tala tupele. Ole manuia la tele ia o tatou tangata le avet fa momo. Le manuia la le ngata manuia tulanga ia wa onga. Ia build the skills o tatou tangata. Ia skill sets o tatou tangata. Le fo wa invest ka ko invest ma lo le health. Ma ia so I fu ma lo ino tatou tangata. Ia ele ngata voi lale. Asisi la foi. Ki le foi tatou nga tupe le injective so swani ko ku le ka ko pising silaiki. E tu le tatou pising silaiki. Ia tas foi le me e fa manuia ina ia tatou tangata. Fa manuia ia ka ko. Ia mal poro ke ki angel milio. Le vo ko ave ele si lima su tas milio. E so swani te le ia tatou ai nga lima bye. Ilo wale tatou numa. So swani te leo tatou ai nga lima vai. Ia me se voi lai tu ai. I tatou nu. Mai tu malo. E pi ona I mea I lo na o au tele. Le ave le wha muamua. Mea lea. O lo o wha au ona grow. Si tia tatou tamau ai. O lo wha au mene. Wha au grow. O le tu ta ua I lau vai. Ia sao priority sa le mano. E wha au hai ele growth lea. Mo le manuia o tatou tangata. Mau fia la. O le mai fa mo le malo. Manuia I ave fa mo o tatou tangata. Le manuia o tatou tangata lau te. Mai lau vai.
O le ala ia tangia tono tātou tala tupe lea. Le fionga le minister tupe lau timu ia afua wele se va ai whaatanoanga ma le nuspepa le malo le Savali. Inisi o tala, o le whaataua o le fua whaataua i a mawhingota i whainga whaiva, o le whaau moli le anta ngadwenga o whaatuanga m whainga whaiva. E tu solan polkalame whalau loa le na whaiel market o i ei savalalo i le aso lua le vai so nei 5 Iuni, ai wa fua mo le market i sa le longa i les freile o le vai aso nei lava. O le wha moe ia wha lau loa le tau o le usta i o tula fono wha tontonu, o le fua wha tapula o i am whingota ta si vai valima, ina ia wha sao ina puna o le ngātai whale. Mwala au li ai pa angal vai ngā whainga whaiva i eil au whai whaiva, sui o nuu, o le au wha atawia, sui mai mtanga ruenga le malo, wha ala tonga tu maoti, sui hoa o ngam tangata lau tele na im whai, o na moli mawina, le wha moe taua, le ngātai upolu, wha pena fo i sala whai ngol vai aso. O le autu, ua whaamtalaina i whaataua le fua whaatau o i ama whingota o whainga whaiva. O se whaamanatu i le tāua o le whaangotanga ma le te tau o i ama whingota ma tuuawa noa i a lava pēr tau mawha mai puna o le ngātai whale. O le whaatu lāwhanoina o le fua whaatapula o i ama whingota o se awala whaasawai i a tamau ainga mai le so ona whaangota ma le whaale te tau. Ma ua o ngā tasim whainga whaiva mtanga ruenga mo le ati na emal pule ina o whainga whaiva ma le vaia le leo ia ma whingota ina ia lava tau mawha ma ia manuia tangata o Samoa mai tamau aingo le sami ma ngātai whale. E pe ona aunga iai le sauna ngā le whionga le minister o whaatu anga ma whainga whaiva whionga la aule maali e toa le watea pulata i wao forces Schmidt. Whaftai lau whaafonga anga le tautua whaiwhai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa ili nei fo i tula mana tamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu mātango fie ai whaasoi fo ia.